Poštovanje, dragi ljubitelji organske proizvodnje, paradajza, paprika i ostalih povrtlarskih kultura. Danas ćemo vam predstaviti jednu sortu poreklom iz Makedonije, Toniman. Sam je dao naziv, ovolko srce iz Makedonije. Evo ovako. Znači plodovi su zašiljeni, blago ovalni. Velika broj, pošto nije korišćeno topivo đubrivo, velika količina, veliki broj biljaka, ja nemam vremena, nemam dovoljno rastora gaveza da se svima pustim, tako da se puni polako plodove grane. Toniman. Jedna rodna grana, druga rodna grana, treća rodna grana, četvrta rodna grana, peta rodna grana. Toniman. Volovsko srce iz Makedonije, jedna rodna grana, druga rodna grana, treća rodna grana, četvrta rodna grana, peta rodna grana. Dosta je. Znači, da vam satimo nazad ovdje. Mogli da vidimo presek tog paradajza. Interesantna sorta, lepo rađa. Karakterističnih listova koji idu, znači ovako vidite kako idu listovi, ne šire se ovako ustranu, vidite, ne šire se ustranu kao kod ostalih sorti, vidite, ne idu ovako bočno kao kod ovoga volovskog srca krompirov list, kako bi šire ustranu list. Njegov list, vidite, ide naniže, gledajte, uz stabljiku. Znači, idealan je, vidite kako u ovoj gustoj sadnji ne može da zaguši jedan drugog, zato što, zbog lista koji ide uz biljku. Sad ovako, da vidimo sad da nađemo, evo da rasečemo jedan paradajz, da bi vidjeli kakav je u preseku. Toniman, volovsko srce iz Makedonije. Pogledajte. Znači veliko jezgro, pogledajte, paradajz, nešto vrlo, znači skoro da nema žute grane, kažem, fali ovde, mnogo je, ponavljamo lisonzu pa fali kalijuma, ali ja ne koristim ove veštačke vodotopiva đubriva, pa onda kalijum nemam, treba da dodajem, znači sa gavezom, ali sam imao samo svega 500 litara sam imao tečnosti, a mnogo biljaka, pogledajte. Presek fenomenalan, znači kožica spoljna, semeni deo i velika, da kažemo, u centralnom delu velika masa, znači idealan je za flaše, idealan je za konzumaciju, idealan je za sve. Toniman, volovsko srce iz Makedonije.